champions of 2025. Abajeche rwa Kigombe kino bashitamo mu rukiko rwo kutora nabebembeza basya nyincakare aho bakuru b'emizano batara bamwe na bamwe kurwo mu matendekero agaro ga member borekero kwenda kwitabo mu bwebembezi oyihireho pene na kabengo takwija kwetsimba aho bwa nyuma yo kuhumura rwa mukuru w'emizano ahabwa Makero University abandi nibija kuritana hantebe zitara zimwe na zimwe aho mu staff ansubugarugire yo kuritana na Martha Soyiji ahabwa ebembezi bwo muhwezi wa president wo kubanza okweshobola yo kujja mu kifo kino nazigeze kuranga waliwo capacity gap yeso fulfillinga yemu kubyo koisa university abachuba twatereze mizanyo ne bachuba university zina facilities yala koisa okugu bwange mu mobilization advocacy and others okulabanga universities zifuna ebisawe zifuna facilities so koisa ogunagira ngo ayino bukugubur kwetagiso kwebembero mu ntebeje ubwanyuma yo kwebembere mizano mu Rubutambara district akagaruka kebembera bakuru b'imizano habwa za district kandi hataru kwebembera iby'imizano hitendekero ya Mountains of the Moon mu Fort Poto gap wakati wa university sports ne federations so they are closing omwago gap eno na federations twagana zo burungi nga abana fabazanye imizanyo na federation so bati nyarika mu national teams n'ebirara ahantebe yo bwa president yesimbireho Agnes Baruko wa Sistema University hamwe na George wa Gogo wa Chambogo University kandi habwa general secretary haroho twireho ku mare myaka 70 Patrick Seburiba orkwija kwayana na Hilary Godfrey Chimbugwe na Dr Baruka bombera ba Makero University Business School na Kawa hamwe na David Musobozo wa Uganda Matazi University. Habwa TV West and Alogias Byamukama.